हेलो गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल पार्थस ब्लॉग और सकलोके हैप्पी दुर्गा पूजा और मैं आज गई आसो फुरबा माने अष्टमी आज तो अष्टमीर कारण फुरबा गई आसो मैं आसो इतना घर और जाम अलग फुरबा माने कत जाम आपनालोকক नकौ आपनालोকক गेस करब लागब और कमेन्टत कब लागब जे मैं कत गई आसो तो बोलक आमी भिडिओ आरम्भ करूँ और ये ड्रेस पिंधि आसो ड्रेसटो बेया देखी तो ड्रेसटो पटके चेंज कर लो तो बाय बाय। तो गाइस হৈ গ'ল মোৰ ৰেডি আৰু এতিয়া যাওঁ ফুৰিব সকলোৱে ৰেডি হৈ আছে মই ঘৰত ভিতৰত আহিলোঁ আৰু এতিয়া ঘৰত যাওঁ আমি ফুৰিব। তো গাইছ এতিয়া ওলালোঁ ঘৰৰ পৰা আৰু কেমেৰা লৈ লৈছোঁ অলপ ফটোশ্বুট কৰিব লাগে। ভণ্টি ভাই আহাই নাই এতিয়ালৈকে তো বলক যাওঁ আগত নিপিলি এইটো আগত গৈ আছোঁ যাওঁ আগত। গাইজ এতিয়া আমি গৈ আছোঁ মুন টাৱাৰলৈ মানে নতুন বনাইছে এইবাৰ মুন টাউন আৰু মুন টাৱাৰ তো তাত আগত গৈছিলোঁ হেৰি ডিজনীলেণ্ডত এতিয়া গৈ আছোঁ আগত মুন টাৱাৰ বনাইছে বোলে তাত বলক যাওক। गाइस आजिर कारण इमानखिनिए देखा होगा नेक्स्ट एटा भिडिओ तो बाय बाय टाटा और जो भिडिओन ভাল লাগে लाइक करब शेयर करब और चैनल नतुन हले चैनल सब्सक्राइब कर दिए।